Pastor labafundisi labapriest esikhokhelayo emachurchini ethu sinomsebenzi omkhulu ubana nxa sikhuluma sechurchini laphana abantu bayalalela nxa umfundisi ekhuluma bayalalela nxa ufather ekhuluma so ngibona ilizwi lethu singakhuluma abantu bayalandela so kumele lathi sibone ukuthi empilweni yikuyini okwenzakalayo lakho kumele sikukhulume singayekeli ukukhuluma njengoba singabuya ndawonye even church laphana sijumayela sikhulume ngento leyi ukuthi leyi into esihluphayo nje sindawonye nje ichurch ezimuli lasempilweni so ngiyabona kakhulu ukuthi njengoba ama-pastors ngibonile ama-pastors namhlanje babekhona from different churches siyathaba kakhulu ukuthi sesilombonakalo omuhle ubana ukuthi sincedise abantwana labo.